Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بين السبعة ورجل تعلق قلبه بالمساجد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat ada tujuh orang yang diberikan naungan di akhirat. Semua orang kepanasan. Salah satu di antaranya adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid. فإن تعلق قلبك ببيت الله ألا وهو بيت المقدس فأبشر خيرا وأنت ستلقى الله على خير، ولكن هذا التعلق يجب أن يكون له برهان. Dan apabila yang terkait dengan Baitullah, dengan rumah muslim, maka berbahagialah karena di situ ada kebaikan. الوقت لا يساعدني والمجال ليس واسعا لأخبركم عن بيت الله بيت المقدس، إلا أننا نقول الالتزام خير من الهدف، فنلتزم بما قرروه من الوقت. Dan waktu yang sempit ini kami tidak bisa menghabarkan semua tentang Masjid Al-Aqsa, tetapi insyaallah iltizam dengan waktu lebih penting daripada adat. أخيرا أنصحكم بنصائح. Dan akhir kami nasihatkan kepada kalian semua sebuah nasihat. النصيحة الأولى: Nasihat yang pertama, الدعاء لبيت المقدس. doa untuk Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. فالدعاء سلاح عظيم لا يستهان به. Doa adalah senjata yang tidak bisa diremehkan. أن تقدموا لبيت المقدس الغالي والرخيص فإن الدنيا فانية. Apabila kalian semua memberikan sesuatu yang mahal atau yang murah untuk Masjid Al-Aqsa, ketahuilah bahwasanya dunia semuanya adalah murah. أن تنشروا ثقافة المسجد الأقصى وحب المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى في كل ميدان. Salah satunya juga adalah menyebarkan informasi dan juga wawasan tentang Masjid Al-Aqsa di antara masyarakat dan juga anak kalian semua. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني بكم في المسجد الأقصى المبارك. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai Allah kumpulkan kita semua di masjid ini, kita semua berharap Allah kumpulkan nanti di Baitul Maqdis. Amin Allahumma amin. جزا الله أهل أندونيسيا خير